aban ba obeba ope vote nti o share bopi ene egitum ye to abade man no kamya say bosh ne de ene no awuguso 8 after 8 years you declare year of fruits ni ade nyina why be but said de na bosh ne nsem kan bi ba ne de menua nye de ni esusu ni no krepa no na ye no ha me sem panyimfo bi a ye do matoto niema no one of them Ashanti regional minister ye wo hanu mama mi yewura simo semensa hwe amane Kumasi aye basa opanyini ye bebo tiri so wugina mama the president nti wonya adwuma bi a animguase na ade bre NPP ne aban no because mi hu de nti a kejetia of whole kejetia I Central Business District na mo kan abusa those of us on Facebook na me kan ho asem na me kan be si asem so enti wan timi ahwe abra Facebook na behwe your original minister Simon Osemensa ha your Sampan and he's a mayor. I wouldn't say you call yourself a mayor. You are a mayor appointed by the president government. You are the mayor of Kumasi. What Kumasi came, which is just a 1 kilometer from your office, 1 mile from your office. Came yet kajitia and the kajitia fu ama okobrane ne kofa sekan free fie ebabedo. Yet you are a mayor. You pride yourself we a mayor. Nanu me kan me sese ye ya kwaside bi na mututu ntoma mo na mo kente efe se mo abam mo kente efe mututu betretra simpie so a enye no ne yesum o mo som de en o som asanteman ene fina ye de Kumasi ahyem nsa mote ho no se muntimi nyo because me ka se yamfa obi antena sa adwuma na no a ye ne regional minister o ha ene eni meye o ha efina ye hu no to an extent se kajetia efi nwura we ho a munni ho no ma ye behu saade no entine me hu de enti amo ho a saade no ho that means emfasoni muso se your regional minister your mayor of Kumasi your municipal chief executive so Kumasi a na kajetia fusei na sabi manu osunu nkrase sem se ye na ni biaba ye di mo wankama mammo adi amani shape fefefe kama sekan ni akofa de do chese ye nkoye ni muda no man nkona nim because ye mpanyfo bi tesem se na mudi anim enne same kasa na sabi sampan Simon Semensa se bia kasa na no hye ya ma hye ni bre na means tia se me be kasa tia sampan wo chen me nyame yonko no ena Simon Semensa nyame yonko no se betena kasa tia ba dwuma na de amamo ne de you are accountable to us and we will call you to duty. Do your job. Madda Kumasi efinwe kajetia afu sei we ye mayor Kumasi sayanka yebeka Simon Semensa wonya mehwe de oye ni se we regional minister no ate on mo na kajetia Opemsuo de waye me no se wo te on mo se regional minister na kajetia afu sei na wo ye on regional minister wo te Kumasi Ashanti regional minister wo te Kumasi kajetia afu sei ye be that age atum so regional minister sampa wonya mehwe de waye me ni se waje atum so wo ye meya na wo te ha no mo office wo keme na wo te ha na kajetia ye sei yano ede yebeka aba mu gum woni ma sedodo aba enye marketing party ni ko position mu nyamuka ho bi mu na mu gu MPP ani mu ase no adwuma we na ide amamu a na sampan tama na mu opposition said na sikasa no wena na wo ye paade ani wogu woni ma se o se we adwuma we na wo ye paade a wogu woni ma se because send this it so no sampan yenim de na wo ka MPP mu opposition no kusibuafo ho yenim de na mo ka ene yenim de mo ye mu gum woni ma se too much. And we will say it. The president told us, once we're in 7th January, 2017, we should be citizens. We shouldn't be spectators. And unfortunately, Sanamu by my spectators because the more I am one yet 1 year should be. Yet 1 year should be. Kajetia fu say me who be because me saw 1990 ya. Uko kajetia fountain wo ho so je ne okra ne tio statues yo mami ya ne bashe na chose ene Kumasi kra yes ya Kumasi ye no mo amodan no mo hede mama Kumasi nwira fu nyamani wu enyamani wu
we will say it. Kajetia roundabout ya utumfo ho nisimun ode basorama babesi the children's hospital for children's hospital then to so children's hospital nim ho no mukosi zoo roundabout median kwani finfio nyina ho afu mutiti Kumasi anmo what mo pesa mo kyeresen meya no da so na e de regional minister na da so no na e de MC na wo ye no na e fe mamu kwase da bi meduru ene ese kwase de na mose mo ba ha ba besumo enye no ne sum no esum ne nye ntoma no otutu kente na ma betena simpie so mo na mo ye MPP panyimfo that is not osum ne adwuma ade amamu no you supposed to do your job ya no wo ne atwa muka shame on to you if ebusome so na mo kokoji musika di na mo ntimi nya adwuma we shame on to you mo ye disgrace to leadership. You are disgrace to modern Ghanaian. You are disgrace to Asanteman. De mo ye Kumasi no. Eyanim gwasiama mo eba ye nyina. You spoke some young fama mo ye de mamre de na mo ye. Ye de na mo ye. Na ye first kind of Kumasi. Enye nkrasesem sabi say ena ni bia boy. U Mayor Sampain. Last time when US for be and now no why say New York where you book cambo no say no any group. So adam for no. So ne nebo so e meya so e meya so ne na kasa bisanse sen o ye ne krom aya mu kokodi holidays no sabi nyema se no mo ye anko mo je so mo ye meya en aha na mo de ben de mbetumi aya ani aha na mbe meya no de mbetumi aya ani Kumasi enya ni wu se Kumasi afu na ye de sekan na edo afu watra ho no mo mutia na Central Business District na Kumasi kejetia en oyonko na edo no we enya ni wu 21st century enya ni wu say ye o meya ye meya so ben so ntimi Kumasi afu a na ne meya so ben we are regional minister Ashanti regional minister out to Kumasi kejetia afu nwura we eme de second na edo you don't see anything wrong meya so ben regional minister so ben last time he show airport runabout airport abuabo traffic light afu yet any dignitary bi obeba Kumasi ho no nam tina no a ye de bawumya be kire otumfo no mo kɔ na ho na mo nam wa hunu enya mani wu if you're a young guy listening to me na wo na me ni wudi nkomo we are youth na wo tie me a wo na me ni wudi nkomo and let's take inspiration, right? Let's take inspiration from this group called Bar Stop Boys. Say they need to sample info we so asabi so ma mo branch no mo pese yen so ma mo bro so mo ni hwio because ene Ghana mpanyimfo no mo nhye Ghana mabru no nkran bia Ghana mpanyimfo enei Ghana mpanyimfo menyi twi nya adoa o mo sabi o mo nhye pan emofra anam babru bia nkran ene o ka so hwe Ghana panyini bi eso ene ne dwuma wodi say wo de pesa wo ye ni papa ni obe ni paboni ni because ni ade papa bia no mo ye kyerɛn bibi papa bia no mo ye kyerɛn ye tia no mo enwura fu Kumasi by way original minister made them also assume leadership your mayor ha made them also assume leadership yet ye kɔgye nkrɔfo mu gyegye no nyina taxes enya ni wo ye young guy na wo tiemi a empanyimfo pa mo da o maya no ne ye do matenetena nyema bia no o mo nhye nkran sei ba ku sei wo Facebook abrabe he we got youth we ai o mo frase won kan gata mu ayefin no we ye mo o mo hwio so mbenya bibia no obi na onani aso dwuma o mu di bra Facebook na bra be bia Opemsuo radio bra Facebook o mo frase won kan we mo ye mo mo hwe obi anto mpabo amo mo obi anto atade anhye o mo se mo mfa nwura gatam obi anto sabi shovel se o mo fantim o mo kura timya ye na wa ye twa akabosome wo gi allowances ya toka amount bibia mo pe bia ya ma mo as politicians as leaders mo ntimi nya mo de mo me fa ni bremra mo so ye wo Bar Stop Boys young guys o mo tumi hu se o man na sei omo afasi omo so ena omo ye wei
na almost start free crime so mo de ko Ghana nyina your regional ministers wa your mayors wa your MCs wa shame on to you guys on eya na mo me de ni brown hwa na ya kasa tia mo nanso mo adwuma ne de mo anya de be kasa se mo fa ne kasa tia de a ene ye kasa tia mo ada mo to so mayor na we na any sign say ye event bi na what you na regional minister ba na mayor ba ne no ana me se sam osum na mo ka no sam mudwuma we pa de ma mo nkasa mo osum Kumasi ana mo osum Asanteman enye fe mu gu mo woni mase mu gu Asanteman mase mu gu party na ni mase MPP mu gu na ni mase Reggie we no MPP ya dia muntimi nka enu nti ne nyema sabesem ne mafunu na ekoso sa mu gu party na ni mase mu de party ni na eko position me ka kire mu samso mu MPP mpanyfo mu na mu de party ni ko position Bus Stop Boys aba we this is before so for line ni hwenwura afu right me see ye wo meya wa ha say so for line eni keme a e wo kwada so municipality enti me see Kumasi ye wo regional minister omunya wa ha regional minister wa ha kwantwe babia ho se nwura afu no wodo a eni ye wo regional minister ye wo mayor enye wo MC babia wo a na ho afu ya ne it has to take it has to be young boys and ebabedo no ye wo regional minister won hunu ye wo mayor won hunu ye kwada so MC won hunu na samrantie ni maba wo we etimi hunu se nyema nkoye we ye ntia omoka ye mo allowance bia ye mo kit bia for de omo ye no yet hwe dom se dom si ado ho aye adana mu gum ho ani ma se gu Ghana phone sabi ede enko a Ghana niska enti ado we ye ntimi ndo so for line ya hey radi yankopon obi a ya ye pavement bricks ya dia ye pavement na ntemfa so na timi afu akata so we wo betu aka tem se Ghana niska ntira wuntimi nje na Ghana niska ye di ye swami interchange any interchange is 5 ya muntimi nye bia adok pavement and so yentimi keep it clean to an extent se kageti afu this will be the second free fear the bedo mogum ho ani mase too much hey mayor mogum ho ani mase sampa ugu ho ani mase regional minister ugu ho ani mase MPP mpanyfo mogum ho ani mase too much kwasiada obaha na so ba beso go back to the video ye wura honi na esi wonu no wo se ye ayi mayor woni je onim de afa honi we a we de ho aye obaha no ma no tutuntu asa obesom look at this na am ko abrochim so ko New York da wako Kuala Lumpur da wako UK da aya wokwa monument the way aya polish I will feel cool to sit around it and take photo no wo de no de no and you call yourself a mayor you call yourself regional minister hey me mu gu party na ni mase MPP mu gum ho ni mase wo mo amodo ma to an mu gum ho ni mase today I will say it de mo pe mo nye any go system just too much want me we ye mayor kaje tiafu want me ndo any efa be na betua adwuma so we ye mayor check this out abusuan betua bra Facebook na be ha de bra Facebook na bra be hebi oh na no so be frey obi Johnson obi frey say ayi omuntimi no de a omuma nwa bro wi a otwa na bro wi a be san de asase na mo it's a shame it's a shame it's just too much enye as a MPP wo Kumasi MPP Ashanti region enti de mu ye bia no enye kro mu ntimi nka ba mu na mu de party ni ko position na me say na say NDC tiso na mu kasatia no NDC na far better than this I will tell you one part me ka kiro mayor uye mayor Kumasi keje tiafu se bikra mu bi da we mu aye ntwe omuka ye mfa taxpayers money ntwe omuka hwede omu clean omu clean wo ye o mayor wo gi allowances ye wo city authorities omu na gi sika ese omu hwe Kumasi so enie na wo ya hwan kwansem na eko party na eye MPP na wo si wonti ni jan no no so per MPP here you must speak against this thing
when you juma e was say young boys and pastor boys na be ye o meje wo krom hanom anka we kura de anka ma obi nkampo anka ma obi nka me say se mo ma Kumasi fusei na mo ntimi nye small boy no wo kran we ba wo ji saka twawe no ma Kumasi fusei na duro akwaside bi na tutuntuma se me besoma mo ahia ho na mo me aka de nka eye ni wo ma mo pa sampan wani ewu pa wani ewu Region Mr. wani ewu kwada so MC Samo Kumasi shame on to you uduru report run about to kwa aboa basa media enyino fumu say tam de mun man contract enya yi and then makamisi Kumasi mo de mo hwe baabi o ma pole electric post wo kama bob hye so enso ya repair no ya komo bi contract for no so besi pole e won chen mo de na mo wona ma for ni hwe what kind of leadership is this enya money wu and you pride yourself me mayor me regional minister me MC. Shame on you. We have serious problems and we need serious people to solve them. Not this kind of leadership. And Moses Musuban. What yam we regional minister, we may have been now doing for any year, and I may some and I don't shame on you because this is a statue representing him. And who find say just statue, then you don't know what you're talking about because every statue has a meaning. Yes, you trans gene and ye see ho. She home. Yet your original minister Kumasi, your mayor Kumasi, your MC Kumasi, ye chamu kabusumi bia. Moja kachia busumi bia. Mojima allowances busumi bia. If it will take these bastard boys to see the need, say a clinic idea no. Now why we are regional minister? Why we are mayor? As we the Kumasi mayor. Wo MC Samo Motran no hia. Mu huntimi nye we ya enye money wo na mo de party ni ko opposition no. We are the break it. This kind of leadership, you the break it. Mo osre papa. First na Ghana for Jimmy o. This kind of leadership in fam break it. Mugu money was too much. Munyo bi anka nkyeremo. As a Kumasi for so too much because mutimi can say some kwansa some say ye de aboa bi agina no mokra beto abaman. And mo hwe kwa de obusuafo nya be gina beto atiamo. What kind of shame is that?